Za kretanje tela po kružnici je bolje koristiti posebne veličine koje su mnogo zgodnije za upotrebu od linijskih veličina. Promjenu položaja tela na kružnici je lakše iskazati uglom zakretanja njegovog vektora položaja, delta teta, nego dužinom luka koji pređe telo po kružnici, delta s. Ako uspemo da izrazimo pređeni put delta s preko ugla zakretanja delta teta, omogućili bismo mnogo jednostavniju matematiku za praćenje kružnog kretanja. Da bismo povezali ove dve veličine, potrebna nam je takva jedinica za ugao, gdje bi njena vrednost za pun ugao od 360 stepeni iznosila 2π. Tada bismo obim kruga O jednako R puta 2π mogli napisati kao proizvod poluprečnika R i ugla zakretanja delta teta, jer delta teta je upravo jednako 2π za pun krug. U tom slučaju, za bilo koji deo puta koji telo pređe po kružnici, dužina luka delta s jednaka je proizvodu ugla zakretanja i poluprečnika kružnice. Ova nova prirodna jedinica za ugao se naziva radijan. Radijan je bezdimenziona jedinica jer predstavlja odnos dve dužine, dužine luka i dužine poluprečnika kruga. Sad, kada smo tako uspešno iskazali dužinu luka, odnosno pređeni put pomoću ugla zakretanja, hajde da definišemo i ostale veličine kinematike kružnog kretanja i izrazimo ih na sličan način. Pošto je linijska brzina izražena kao količnik pređenog puta delta s intervala vremena delta t, ako zamenimo delta s iz prethodnog izraza, dobijamo da je v jednako r puta delta teta kroz delta t. Pri kretanju tela po kružnici, linijska brzina uvek ima pravac tangente, pa se naziva tangencijalna brzina. Vrednost dela izraza, delta teta po delta t, govori za koliko se zakrene vektor položaja r svake sekunde i naziva se kružna brzina, a obeležava grčkim slovom omega. Odavde sledi da se tangencijalna brzina v može izraziti kao proizvod poluprečnika i kružne brzine. Ostalo je da još izrazimo ubrzanje a preko veličina kružnog kretanja. Ubrzanje o kojem govorimo je definisano kao promjena intenziteta tangencijalne brzine u jedinici vremena, delta v kroz delta t. Ima isti pravac i smjer kao i tangencijalna brzina, a naziva se tangencijalno ubrzanje. Zamjenom brzine iz prethodnog izraza dobijamo da je a jednako delta od r puta omega po delta t. Pošto simbol delta označava promjenu neke veličine, a znamo da se poluprečnik r pri kružnom kretanju ne menja, delta nema nikakvo dejstvo na r, pa ga možemo pisati tek ispred kružne brzine omega. Deo ovog izraza, delta omega po delta t, ćemo obeležiti slovom alfa, čime dobijamo novu veličinu kružno ubrzanje, koje nam govori za koliko se promijeni kružna brzina svake sekunde. Odavde možemo izraziti tangencijalno ubrzanje a kao proizvod poluprečnika kruga r i kružnog ubrzanja alfa. Na ovaj način smo izrazili sve kinematičke veličine pravolinijskog kretanja koristeći poluprečnik kružnice i odgovarajuću veličinu kinematike kružnog kretanja. Veličine kojima se opisuje kružno kretanje su vektori koji imaju pravac ose rotacije, a smjer im se određuje pravilom desne ruke, gdje kada prsti pokazuju smjer obilaska oko kružnice, palac pokazuje smjer vektora kružne brzine i vektora kružnog ubrzanja.